برب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Dalam pembahasan tentang telok perkara sing ngerosak saben ampun terangake ampun jelas telok perkara sebisa ngerosak de amal, ngerosak de keibadah, ngerosak de kesetajana kak dinto beda telok ingki kak dinto syuhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i bi nafsihi. Iki kak dinto medit noroten hawa nafsu sing rosak senomor telok yang kika dinto orang se andi sifat ujub yakni bangga diri. Makin beda telok perkara sebisa selamat beda thalathun muhlikat beda thalathun munjiat. Paham iki? Beda telok sing rosak beda telok sebisa selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu thalathun munjiat. Beda telok perkara sebisa selamat daripada manusia gak dintoh selamat imanah, selamat agamana. Pertama, fatak wallahi mongko iku wedi ing Gusti Allah fisirri ing dalam keadaan samar wal alaniyati lan keadaan terang-terangan. Sebisa selamat pertama ingki kak dinto andi sifat takok deka Gusti Allah. Fisirri dalam keadaan sepeh wal alaniyati keadaan rameh. Ada orang pakun takok ke Gusti Allah, banyak orang tetap takok ke Gusti Allah. Nih kau orang saya selamat ongku. Tak pola nah banyak orang khusyuk, ada orang beler. Banyak orang nunduk, ada orang aronya mana senduk. Masih nunduk tapi alere. Mun kula ke sampean tok salere karo lawatu wah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adabu Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah Ta'ala debu wa man serana orang yattaqillaha setakok ka Gusti Allah yaj'allahu maka Allah Ta'ala bakal ada diyakina lahu kang kui orang setakok makhrajan jalan keluar. Jalan keluar dari apa Ustaz? Jalan keluar min kulli dhaikin daripada keropekan, daripada kesompekan. Bareng sema sompek, bareng sema ruwet meropek bekal ibri jalan keluar dine Gusti Allah. Contohna katipun panapa Allah Subhanahu wa taala abri jalan keluar deka para sahabat sekocak sahabat muhajirin. Sahabat muhajirin saya mengalami penindasan, penganiayaan daripada kaum musyrikin berneng kota Mekah. Ebri jalan keluar tineng Gusti Allah bisa hijrah de kota Madinah. Katipun panapa Allah Subhanahu wa taala abri jalan keluar dekat Nabiullah Ismail alaihis. Nabi Ismail belia bi Nabi Ibrahim bakto wajibaki lebat mempeh saatnya makurban, maka Allah Subhanahu wa taala angenteh saatnya maembi Nabi Ismail kenteh. Akhirnya Nabi Ismail kala selamat ben Nabi Ibrahim juga selamat noroten ngelakonin perintah Gusti Allah.
beli ya kenti ambil bi Gusti Allah beri jalan keluar tining Gusti Allah. Katipun panapa Allah Subhanahu wa taala abri jalan keluar dekat Nabi Ayub. Nabi Ayub se kebedean sakit. Katipun panapa Allah Subhanahu wa taala abri jalan keluar dekat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ayo perbi Raja Namrud bi apoi se abi tak apoi kele polong sebulan abi tu. Bayangaki senegara mapolong kaju ngoper Nabi Ibrahim situng. Bisa bayangaki kata apa nompon kaju jeria zaman sebulan saya kepolong bi anak buah nasaknya Raja Namrud setuju senegara. Beri jalan keluar tineng Gusti Allah. Nabi Ibrahim selamat dari apa ya Raja Namrud engki. Katipun panapa Allah Subhanahu wa taala beri jalan keluar dari Nabi Yunus. Bisa keluar daripada tabun cukok sepan berepan areh berneng dalam tabun cukok si raja beri jalan keluar tineng Gusti Allah sebab takut dekat Gusti Allah. Ki orang contoh katipun panapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beri jalan keluar tineng Allah Subhanahu wa taala ketika edek pedek ben kaum musyrikin abareng Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah berneng situng gua selamat bi keketeng selamat bi le buna keketeng bi le buna terah beri jalan keluar sebab kedua-duanya adalah orang-orang sepada takut dekat Allah Subhanahu tak bakal sia-sia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang setakut ke Gusti Allah pasti orang paneka bekal beri jalan keluar tineng Gusti Allah. Orang makin sompek ke diskotik bu, orang makin ruwet nyari hiburan, dangdutan nyanyi-nyanyian terus marsane ke hiburan-hiburan saya tak matakok ke Gusti Allah dari di mabrik na pertolongan. Orang ini kemon takok biasa na buruh, beda macan buru dari macan arah patakok ke macan. Beda olar takok ke olar buru dari olar, beda polisi buru dari polisi takok ke polisi. Mon takok ke pangeran dia justru buru ke pangeran. Mon takok ke Gusti Allah bener buru dari Gusti Allah tapi buru dekat Gusti Allah. Fafirru ilallah buru kake kapi ke Gusti Allah kang kuy orang saya takok ke Gusti Allah. Takon ke Gusti Allah ni ka fis sirri wal alaniyah. Ada orang takut ke Gusti Allah, banyak orang takut ke Gusti Allah. Lo ni kesima selamat. Beni polan pengajian rebuan takut, pas mingguan takut. Ota berjam-jaman, ota bermenitan. Usaha setiap saat karena kaulu dengan selalu panteng selalu tangale tining Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Orang saya tak cocok bi aslina. Mun banyak orang haja takut ke pangeran, mun ada orang pada bi orang saya luar wah. Itu buat kita dengan ulama faman azhara lin nasi khusyu'an fauqa ma fi qalbih fahuwa nifa innama huwa nifaqun fauqa nifaq. Man sapani wong adhara sing ngetok-ngetokno khulin nasi maring manungsa khusyu'an ing khusyu'e dikatok-katokno khusyu'e ngarepe wong akeh wa dzikir la ilaha illallah wa ketek tok banyak orang gengan. Mun ada orang ada tato cek kena ketek ra. Tasbih na teh temo elang teh temo. Engki ya dan orang haja khusyuk ya dan orang haja malaikat tandik dosa. Kula ngocak ka abah tibi ni kah? Tak ngocak ke sampian tideng pada bi sampian ya keng pada berarti. Darmon pada orang ton ngatonaki khusyuk ya dan orang banyak fauqa ma fi qalbih padahal dalam atena tak khusyuk kada jeria mun ada orang fa innama huwa nifaqun fauqa nifaq. Orang nikah munafik yatas munafik paling munafik orang jeria bu.
Saya orang paling munafik, orang seton ngatonaki kebagusannya, kekhusyuknya ya dan orang banyak padahal dalam hati tak khusyuk ngak nikah. Mun ada orang tak khusyuk kada jeria. Bori yadon kamera, yadon syutingon, wah nangis, agingging. Ada orang kuak tat nyeratat ahli sandrasan. Arwahnya mana munafik fauqa munafik, nifakun fauqa nifak. Saya kocak munafik iya tasa munafik. Jadi orang ngak nikah pepancet. Tinala potongan sa biasa, Qur'an malah luar biasa. Daripada pakai nak ingat orang luar biasa, keng amala sa biasa. Libasuhum libasus salihin wa gulubuhum gulubus syayatin. Naudzubillah. Kelampinah ingat orang sesoleh soliha, kelampinah orang takut ka Gusti Allah, surban imamah, kelampi putih tasbih etaku, wa qulubuhum qulubus syayatin, keng atena ate ingat beteke setan atena setan. Kelampin yang bagus kelakona keng atina cuba pecut engak kelakona setan. Naudzubillah. Jadi rengak nikah montro selamat takok ke Gusti Allah fis sirri wal alaniyah, takok ada orang pakun takok banyak orang pakun takok. Ya ada orang pese bitong bawa pesen muslimatan patayatan ria. Banyak orang ada bijat patayat tah. Ya ada orang sombongan masjid kota amal hasil 500.000 bitung banyak orang. Ada yang jam yo tang. Arwah banyak orang tako, ada orang hati-hati tak bakal selamat. Naudzu. Imam Syafi'i ada bu. Al Imam Syafi'i ada bu, alaika bi taqwallahi in kunta ghafilan. Ya'tika bil arzaki min haitsu la tadri fa kaifa takhaful fagra wallahu razzaqu faqad razaqat tayru wal hutu fil bahri wa man dhanna anna ar-rizqa ya'ti bi quwwatin ma akala al usfuru syai'an ma'an nasri. Imam Syafi'i ada bu, alaika bi taqwallah, takok ahda ka Gusti Allah. In kunta ghafilan, setiap kali kau leban manci dengan lupa ke Gusti Allah, paengak ke Gusti Allah, patakok ke Gusti Allah, kebedaan maksiat paengak ke Gusti Allah, kebedaan maksiat patakok ke Gusti Allah. Ya'ti kabil arzaki min haitsu la tadri, maka Gusti Allah bakal abrina rezeki sete ka sangka, sete ka oningin jalan de tengah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang saya takut ke Gusti Allah bekal ebri jalan keluar. Nomor 2 cincin Gusti Allah bekal ebri rezeki seteka sangka. Teka sangka rezeki na. Ingat kana ponduk nih. Syukur la takut engku ke pangeran kana santri. Reng tuan na senyare. Teka sangka moro deki dateng rezeki na bene bejene ngerem. Engki na engki. Jangan ria paju na mesti na seketebu. Ku tak paju 150 arapa bolan kajena andi anak setakok ka Gusti Allah. Aru rezeki na anak semonduk berarti cincin Gusti Allah kang kuy orang setakok ka Gusti Allah beda dua. Ebri jalan keluar dari segala bentuk keruwetan ben kesompakan. Nomor 2 bekal ebri rezeki sete eka sangka. Fa kaifa takhaful faqra wallahu razzaqu. Katipun panapa kau leuweun manci dengan kebeter takok kamalarat padahal Gusti Allah saajamin rezeki. Faqad razaqat tayru wal hutu fil bahri, padahal kau leuweun manci dengan ngaonengin sabri rezeki manuk Gusti Allah, sabri pakan cukok ning tasik Gusti Allah. Siapa sabri pakan ning tasik? Ser sabri pakan manuk ning atas langit. Bener yang nabur ke atas langit makan manuk. Jareng ngobu manuk deng-deng kelopai kok coba jeneng makan nih. Manuk situng, manuk 2 deng-deng sampai telat pakan.
Gusti Allah tak kira telat pakan engki napa engki mun tepan seneng ke mano iya makan itu tepan seneng dan kadang lopah siapa ta manusia mun Gusti Allah tak pernah lopah sarungnya pengkes pun kulaku seseneng mano pengkes boleh pengkes boleh mano sampai mano cicak ro wana tak gresah nyongop kia di bawah manon kalalo cobi orang asio letok terus manon tak amunnya tolong mau cocong terus pandiin pun kula kubin ada tahu pandi tahu rasanya pandi bilangin seru di mandi tibi saya tuli mandi bau nek gua gini bengki kalau abi mano sambian bu mano nek kendeng yosar pun gula kue pandi mari kendeng sambian tak ada ngarau mau soal kendeng apa panas rohnya mana paham ini le orang recek kota kok melarat mon ki o dia bede seka karena tugas kaulawan mancinengan usaha sabri rezeki Gusti Allah wa man dhanna anna ar-rizqa ya'ti bi quwwatin ma akala al-usfuru syai'an ma'an nasri mun saumpamana orang jerenyana orang sing akan harus andik kekuatan orang saoleh rezeki harus andik kekuatan harus jengkep harus kuat maka niscaya manuk seberneng lebuna tak bekal ebri pakan tine Gusti Allah Subhanahu. Oh ternyata orang lemah pun diberi rezeki kegeteng beda rezeki nak kuli tar tak kuli aja lena gelejer tak kegeteng pancet neng tok datang tibi moro regu lebet lala lebet rezeki lebih tibi cicak nero kegeteng sambian enggi enggi keng satu pertanda orang ni tak harus kuat orang oleh rezeki ni sekalipun tak kuat pun orang lebih dari rezeki nah pakun oleh rezeki apa ronero engkau jual ria rezeki tak kira porop montro ada senero jual kuburan roh malaikat TV mak bola cek dari kuburan pah malaikat sambian rezeki tak kira porop mun saumpam rezeki harus ai ketibiin rezeki nak harus orang kuat mano tak beri pakan cacing tak beri pakan cacing odi lem kama lem tanah bener ya atas tanah sambian ya atas tanah cacing lem tanah ngakan kok masuk kalau lebih cacing pamantep pakuat iman cek bahwa sabri rezeki ya Gusti Allah Dharma caran apa takok ke Gusti Allah bekal ebri ne jalan keluar ben bekal ebri ne apa rezeki seteka sangka Al Imam Al Habib Abdullah bin Al Haddad neng situng bet gosida na beliau debu alaika bitak wallahi fi sirri wal alan wa qalbatana dhifuhu minar rijsi wad daran washab dhawil ma'rufi wal ilmi wal huda wajanib wala tashab hudita maniftatan Debun Al-Habib Abdul Haddad alaika bitaqwallah fis sirri wal alan tako akake ka Gusti Allah banyak orang tada bi tibian otabe bi orang lain sepeh otabe rameh pakun tako ka Gusti Allah wa qalbaka nadhifhu minar rijsi wad daran
ate napa bersih kelaban takok ka Gusti Allah. Penyakit-penyakit ate bersihin mun sampian saare mandi dukale mandi telokale takok kotor bungko na yepel ben gulakku sepeda motor bonare ya sae tranek na esa poen ate na cek sampai tak bersih mosok gilapan tranek nabi ate nah sikatan saare telo kalih abubung saare du kalih takok kotor ate na cek sampai kotor cek sampai kalabi kelambina gilap ate nah tak gilap ki na kinclong ting de mun keluar keluar napanya mana sinar cek sampai kikir ya makala sinar ateh cara nah takok dekat Gusti Allah banyak orang ada orang sepe ota beram rame washab dawil ma'rufi wal ilmi wal huda akan cah bi orang-orang seandi hidayah sebisa nonton ban orang seandi ilmu cak akan cabi orang ben seroban secek ngacek bengal ka Gusti Allah akan cabi orang secek ngacek takok ka Gusti Allah berat yang takok ke pangeran ni Bu berat mun tepan daerah jo takok engku ki mole lain deh lah mau cocong boleh colon rezeki lah hati-hati ki ada sebisa selamat kecuali takut ke Gusti ada ringkas tah sebab takut ke Gusti Allah mon orang sebab maksiat banyak sekastah mon orang sebab bengal ke Gusti Allah banyak sekastah ada cerita orang kastah sebab takut ada ke Gusti Allah orang mula takut ke pangeran cek ke beter tetireng soki saya takut ke pangeran jadi pejabat saya takut ke pangeran. Jadi orang alim saya takut ke pangeran. Masya Allah. Ejling akhir lah. Ejling akhir macam lep ke atas. Ken ngabes. Ken ajeling bisa maengat ke Gusti Allah. Arapah sebab orang awak takut ke Gusti Allah. Sampian mau nyebut asma nambah Abdullah pajaran. Mosok enggak ada maksiat tak? Enggak ke Gusti nutuaki ce orang siapa engak kena orang saya takut ke Gusti Allah nyebut ya Hamid Pasuruan aholah bulan molot apa saya ka engak kau luar mancinangan selalu engak ke Gusti Allah nyebut asmana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani cek ngacek takut ke Gusti Allah kan nyebutnya mana tok adalah lama takut ke pangeran sebalik ke nyebut ruah dok bunyan kereng bine dia ada bunyan kambik dia ada bunyan kajem dia mun rengkerengan cokop situng moleh ke barongan boleh mun maling aja ke babi bongkombong orang letak mau letak matakok kan nyebutnya mana tok letak matakok aduh apa boleh apa long bu cek kan nyebutnya mana tok letak matakok sebaliknya orang nyebutnya mana tok lemah engak ke Gusti Allah bisa matakok ke Gusti Allah apa boleh apolong alengki dekat orang-orang saya takok ke Gusti termoga titik ilmu saya manfaat termoga pengajian nikah ilmu saya perangaki nambah natakok ke Gusti Allah saya terakhir terusna ayat Allah Subhanahu wa taala keladabu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra serana orang saya tawakal ke Gusti Allah pasrah ke Gusti Allah maka orang saya pasrah kelak bekal coko pentineng Gusti Allah pasrah ni ke sabak yada ke sabak budi sambian dengan ten pasrah na di budi diki mula tak nama obat puskesmas tak sanggup sidogiri tak sanggup raci tak sanggup malang tak sanggup apa ojan kok pasrah layu apa cak anda ada roda emak kakek mak tinggal di budin sambian saya pasrah
Pasrah lu dari ada kan sakit kok pasrah ke pangeran, sehat boros sakit pandai umur lanjang umur Gusti Allah. Pasrah ni mula para mati ya pasrah. Tak nemu cudu kok je. Ruwa tak sangkup terus darmela kok lah pasrah ke pangeran. Dia ngasep pasrah nak kake. Mula obat tak manti dokter tak sangkup pasrah. Mula dah ada karo pun lah pasrah sambian. Cuma orang kono bilang, boleh keingat. Itu lama mbak ni kebanyak mangkok, itu lama abah ni kebanyak mangkok, kulaku, anan sakit, sedurung berangkat ke bubidan jadi ya, minta syarat kade de kiai, pasrah kade ke kiai. Pahamin ki? Sedurung berangkat ke rumah sakit, ngibat obung, minta aing barokah. Itu tutupi sap tangan, ini dalam beda selabet. Paham ki? Ya mon selabat banyak je tuli beres. Engkau ro selabat teh hemet teh tak tambah sakit ontong kake. Cele kedung tedung aja ke. Candreng kona selabat. Paham ki? Orang kona ni luar biasa. Kita berangkat desaknya mabidan rumah sakit dokter pasrah kade ke ulama amin ta'kid ke Gusti Allah sebab Allah taala sabri rezeki sabri cucu sabri patih sabri sehat sabri sakit Gusti termoga titik ilmu semanfaat. Orang yang pasrah ke Gusti Allah wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Sapane wong sing pasrah nang Gusti Allah, pasrah bongkoan, pasrah ongguan ke pangeran, cek gung nangkung mon pasrah ke pangeran. Sampean pasrah ke guru sekolah memontuk pasrah ke kiai, pasrah ke bu nyai, kula pasrah ke ajunan kiai, pasrah ke panjenengan kula nyai, bagus cubaan budu pentra napa pun panjenengan teh nyaman pasrah. Dak madrasah pasrah ki ke guru nah, seni kajareng sekolah ke madrasah ana nerok kancan nah. Demen nek gele tahu haja norok kancan pola ke madrasah aja. Abu je no sekolah madrasah norok kancan matai pasrah aki. Mun SD pasrah aki, SMP pasrah aki, MTS pasrah aki, madrasah norok kancan aja. Pasrah aki ke guru neka Pak Ustad, neka ustazah aku lepas pasrah ke panjenengan, mulai nangis, ya nyaman pasrah. Tunggu sampai mas Raki ke dokter masih suntik, ye je kajian masih suntik. Pecet, ye je kaji cina lepas raka tukang pecet masih tok krotok. Anan sambian sekolah madrasah, mulai nangis, entar ke madrasah. Guru tai wajah gua. Guru ni kocak guru tai nemu. Oleh karena gak din to pasrah. Pasrah ongku tawakal ke Gusti Allah tak kira setai penuhin tak kira setai cokopen janjin Gusti Allah wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Sapan orang si pasrah ke Gusti Allah bakal penuhin dening Gusti Allah. Wis pertama telok perkara si pertama si bisa selamat iki penekah taqwallah fis sirri wal alaniyah takoah kau leban manjenengan dekat Gusti Allah baik bi tibian ota banyak orang baik sepeh ota berameh pakun takok ke Gusti Allah. Termoga dadi ilmu semanfaat mantermoga kau leban manjenengan tetiakin orang-orang semuttaqin golon orang-orang setakok dekat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.